reka anongere mbasuhuze nizere ko mumerewe neza, nizere ko ubuzima burimo kugenda neza aho muherereye mu bice bitandukanye. Rwose tubahaye ikaze ku Ibendera TV. Ni saa 5:37 kuri uyu wa gatanu tariki 31 Mutarama muri uyu mwaka 2025. Ikaze rero ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti Ntirushwa, atwinjiye muri studio. Birumvikana uyu munsi amakuru tubafitiye ni menshi ku buryo bwose. Birumvikana tariki 30 Mutarama muri uyu mwaka 2025 ni ku munsi w'ejo rwose. Press conference ya M23 yaratambutse, bagenda batangaza ibintu binyuranye kandi bitandukanye. Hanyuma rero turaza kuyigarukaho, tugende turebera hamwe ibintu byayiranze, tugende turebera hamwe udushya twagiye tuyiranga. Turaza kandi kurebera hamwe n'abagiye bayitabira ndetse n'inshingano bafite muri uyu mutwe wa M23. Turaza kandi kubabwira ibirebana n'ibyo uyu mutwe wa M23 wijeje abanyekongo. Turaza kandi kugaruka tunareba icyo ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma. Hanyuma kandi uyu mutwe wa M23 ukaba wamaze kwamagana abavuga ko ifashwa n'u Rwanda. Ibi nabyo turabigarukaho. Hanyuma kandi turaza kubabwira ko Perezida Kagame na Minisitiri mushya w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagiranye ibiganiro byagarutse ku birebana n'intambara irimo kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabyo turabigarukaho. Hanyuma kandi turaza kubabwira yuko ubu tuvugana rwose intumwa ya Perezida Macron yamaze kugera hariya i Kinshasa. Bikaba biteganyijwe ko ije igitaraganya kuganira n'abakuru b'ibihugu, no kuvuga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ku birebana n'intambara ikomeje kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma turaza kubabwira ko u Rwanda rumaze kunguka ingabo cyangwa se abasirikare bafite imyitozo yihariye y'urugamba. Turaza gusoreza ku birebana n'uko guverinoma y'u Rwanda n'iya Afurika y'Epfo zimaze kuganira kandi bakaba bamaze kugira ibyo bemeranyaho. Birumvikana n'andi makuru aba acaracara hirya no hino rwose turaza kuyabagezaho, ariko cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse makuru abagenda avugwa muri M23. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Mwebwe mwamaze kugera ku Ibendera TV rwose mbashimire. Hanyuma kandi ubwo nkomeza no kugenda mbibutsa mwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kuyikora. Hanyuma kandi ingenda nabibutsa gukora like, mukanadufasha gusangiza inshuti zanyu zitandukanye aya makuru tubagezaho kugira ngo nabo ntibagacikanwe. Ndeka rero mu kanya gatoya anze dutangira rwose mbabwire yuko muri aya makuru kandi turi bivugane na mugenzi wacu Clement Bagemahe. Jari tabire press conference ya M23 byanze bikunze ashobora kuza kuboneka akagira icyo atubwira. Reka rero mu kanya gatoya anze dutangira nta gupfusha umwanya ubusa.
Yes, turatangiye rero mu makuru yacu hano ku Ibendera TV. Nuko dutangiye, twizere yuko ubwo aho muri hose mumerewe neza, hanyuma kandi ibitekerezo byanyu mugende mubiduha, ubundi tubisangize abadukurikira hano ku Ibendera TV. Birumvikana niba hari nicyo wifuza kuba watubwira cyangwa se watubaza cyangwa se wadusobanuza, nikaze. Reka rero duhere kuri press conference y'umutwe wa M23 ku munsi w'ejo tariki 30 Mutarama muri uyu mwaka w'2025 igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Habaye press conference y'umutwe wa M23, akaba ari press conference yagiye igaruka cyangwa se irangwamo n'ibintu bitandukanye, niba nabyita udushya, niba nabyita ibidasanzwe, ariko byagiye byigaragaza. Hanyuma ni press conference yabaye ibera muri Hotel Serena hariya Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi press conference cyangwa se iki kiganiro n'abanyamakuru cyitabiriwe n'abantu batandukanye kandi batari bakeya. Akaba ari ikiganiro cyayobowe na Corneille Nangaa, akaba ari coordinateur cyangwa se umuhuzabikorwa wa AFC ibarizwamo n'umutwe wa M23. Mu bandi bitabiriye iki kiganiro hakaba Bertrand Bisimwa, uyu akaba ari perezida cyangwa se umuyobozi wa M23. Akaba kandi hari Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi w'igisirikare cya M23. Akaba Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa politiki. Akaba ari nawe wari umusangiza w'amagambo cyangwa se moderator cyangwa se watangaga ijambo cyangwa se wavugaga uko gahunda zikurikirana muri iki kiganiro. Hakaba na Oscar Barinda, nawe umuvugizi wa M23 mu bya politike, nawe akaba yarahari. Abigaragara rwose mu barimo kugenda amureba amashusho arimo gutambuka ku Ibendera TV, uburinzi bwari bwose, abasirikare ba M23 abari bakokinze bari muri pozisiyo zabo, rwose ubona ko uburinzi bwari bwose muri iki kiganiro. Hanyuma ku rundi ruhande akaba ari n'ikiganiro cyaranzwemo cyangwa se cyitabiriwe n'abanyamakuru benshi. Abanyamakuru muri iki kiganiro bari benshi, ubyumve ngo bari benshi ku rwego rwo hejuru. Abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, abavuga ururimi rw'Igifaransa, abavuga Iringara, abavuga Ibiswahili, indimi zose, abavuga Icyongereza, bose bari babukereye muri iki kiganiro n'abanyamakuru. Kandi iki kiganiro cyari kirimo n'abanyamakuru ba radio na televiziyo by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero ari ikiganiro rwose cyitabiriwe ku rwego rwo hejuru. Uko rero iki kiganiro cyagenze, cyagiye rwose kigaragaramo ibintu bimeze nkaho navuga ko ari ukwisanzura. Abanyamakuru bakaba barahawe umwanya bakabaza. Umunyamakuru watangiye abaza akaba ari Mutesikovia wa Mama urwa Gasabo. Akaba harakurikiyeho n'abandi banyamakuru rwose abenshi barisanzura barabaza. Corneille Nangaa afatanyije na Bertrand Bisimwa bagenda basubiza ibibazo by'abanyamakuru. Hanyuma yenda ntari ninjira mu bibazo byagiye bibazwa, nuko aba bayobozi ba FC M23 abagiye babisubiza. Yenda nk'ikintu cyagaragaye nuko abayobozi bazaniwe amazi yo kunywa, nuko Corneille Nangaa aravuga ati ayo mazi mube muyihoreye. Arababwira ati rwose mube muyihoreye.
hanyuma ibindi byagiye bigaragara nuko wabonaga aba bayobozi bagenda bahabwa cyangwa se bagenda basangira umwanya mu gusubiza ibibazo, ubona ko rwose ari coordination nziza cyangwa se organisation nziza yari yateguwe. Mu bindi byagiye bigaragara nuko hagaragajwe umunyamabanga wa M23 kandi hagaragazwa n'umwungirije, ngira ngo nabyo murabibona. Uyu mugabo uri kumwe n'abangaba wicaye wambaye imyenda ya gisirikare akaba ari we munyamabanga, hanyuma uyu wambaye imyenda isanzwe akaba ari we munyamabanga wungirije. Ibi rero ni byagiye bigaragara ku munsi w'ejo, akaba ari ikiganiro mu by'ukuri cyaranzwemo n'indimi zitandukanye, ni Igifaransa, ni Ikinyarwanda, ni Lingala, Icyongereza, indimi rwose buri munyamakuru wari uri aha ngaha yari isanzuye. Hanyuma rero aha tuhavuye ku bijyanye n'udushya twagiye tugaruka muri iki kiganiro n'abanyamakuru, munyemerere noneho turebere hamwe icyo uyu mutwe wa M23 wagiye utangaza cyangwa se wizeza abanyekongo. Colonel Nanga, coordinateur cyangwa se umuhuzabikorwa wa AFC M23, akaba yaremeje ko bagomba gukomeza kurwana paka abafashe Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Colonel Nanga rwose ibingibi akaba yarabishimangiye ku munsi w'ejo mu kiganiro na abanyamakuru, aho yavuze ati twebwe gahunda zacu nuko tugomba gukomeza kurwana tugafata Kinshasa, murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muhuzabikorwa w'ihuriro AFC, ni kuvuga Alliance Fleuve Congo, rinabarizwamo umutwe wa M23, yashimangiye ko umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bagizweho ingaruka n'imiyoborere mibi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ashimangira ko batazahagarara, ahubwo bakaba bazakomeza bakarwana mpaka abafashe Kinshasa. Ibi nibyo rwose yashimangiye, akabigarukaho ndetse akanabishimangira, aho agira ati turi abanyekongo kandi abanyekongo bagizweho ingaruka n'ubuyobozi bubi, guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ubucakara ndetse no kudupfobya. AFC yafashe intwaro ngo ibirwanye nk'uko biteganywa rero n'ingingo ya 64 y'itegeko nshinga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ngingo ishimangira ko umunyekongo wese afite inshingano zo kurwanya uwo ari we wese wica nkana ibiteganywa n'itegeko nshinga. Colonel Nanga agakomeza agira ati navuze ibyo kugabanya igihugu mo ibice bimaze kuba intero n'inyikirizo mu mvugo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva Perezida Tshisekedi yatorerwa kuyobora iki gihugu, n'imvugo igamije guteza ibibazo abaturage. Agira ati ijambo balkanizasiyo no kuvuga kugabanya igihugu mo ibice, rikwiye kwangwa n'abanyekongo bose bo muri Goma, aba Kinshasa, abo mu majyaruguru, abo mu majyepfo no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuvuga iryo jambo ni icengezi z'amatwara no kuyobya uburari bikoreshwa n'ubuyobozi bubi turi kurwana nabwo.
Bertrand Bisimwa akomeza avuga ati iyo mvugo yakoreshejwe n'abashaka kuvuga ko u Rwanda rushaka kwigarurira uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagamije kubiba urwango mu banyarwanda n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Ibyo rero rwose ntabwo twebwe tubyemera kandi nibyo dushaka guca. Abarwanyi b'umutwe wa M23 nibo bagenzura umujyi wa Goma ndetse n'umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Colonel Nanga ashimangira ko ubu ibice bitandukanye birimo umujyi wa Goma, Rucuro n'ahandi hari umutekano usesuye kandi ko bari muri uwo mujyi kugira ngo barinde umutekano w'abaturage babo kandi biteguye no gukomeza urugendo n'urugamba rwo kubohora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza i Kinshasa. Colonel Nanga ashimangira ibi avuga ati hano igoma nk'abanyekongo turahari kugira ngo turinde abaturage bacu umutekano muke bagendaga bahura nabo, ibyo bihagarare ahubwo tubahe umutekano wose kandi usesuye. Tugiye gukomeza urugendo rwo kwibohora kugeza i Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Colonel Nanga kandi yahamagariye abanyarwanda mumbabarire abanyekongo batandukanye mu bice bahungiyemo gutaha, agenda bizeza ko umutekano kugeza ubu ngubu igoma umeze neza kandi ko nta mpungenge bakwiriye kugira ku bijyanye n'umutekano wabo. Colonel Nanga yaragize ati cyangwa se yarabibwiye ati mwebwe rwose muze ni mu bishaka mufatanye natwe mu guharanira uburenganzira bwacu, ni mu bishaka mukore ubucuruzi mwiteze imbere, ariko umutekano wo urahari kandi usesuye. Ndetse ababwira yuko umutwe wa M23 AFC atari abayobozi cyangwa se abategetsi, ahubwo ko aribo abaturage aribo bagomba kuyobora uyu mutwe wa M23 na AFC, no kuvuga Fleuve Congo, Fleuve Alliance Congo. Hanyuma rero ku rundi ruhande umutwe wa M23 wamaganye abavuga ko ufashwa n'u Rwanda. Ibintu nabyo byagarutsweho ejo hashize mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yamaganye abavuga ko u Rwanda rutanga inkunga kuri uwo mutwe, ashimangira ko ari icengezamatwara yakozwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rwangwe cyangwa se rugirane amakimbirane na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze u Rwanda rugirwe urwitwazo. Uyu muyobozi wa M23 yabigarutseho agenda ashimangira ko ibingibi ari ikinyoma cyambaye ubusa, agenda avuga yuko ibingibi rwose atari ukuri. Ubwo yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wo muri Tanzania wabazaga niba koko uwo mutwe wa M23 uterwa inkunga n'u Rwanda nk'uko bikunze kumvikana bivugwa n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bertrand Bisimwa yavuze ko icyo kibazo kidakwiye kongera kubazwa kuko uwo mutwe wirwanaho nta wundi muntu ukesha ubufasha. Bertrand Bisimwa yashimangiye ko u Rwanda rwagizwe urwitwazo mu bintu bibi byose biba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asaba abanyamakuru kutayobya n'ibinyoma by'icengezamatwara bw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ibi Bertrand Bisimwa yabishimangiye agira ati twebwe M23 twebwe AFC twifata nk'abanyekongo kandi dufite ibibazo bya Kongo, nta munsi n'umwe uzumva twebwe tuvuga ibibazo by'u Rwanda. Ikibazo turi kuvuga ni ikibazo cy'abanyekongo gusa. Hanyuma muravuga ngo u Rwanda narwo rubizamo, ahubwo mujye mwibaza ngo u Rwanda rwashobora gufasha abanyekongo bari iwabo. Munibaze kandi mugira muti ese ni byaba ari mu mpamvu zumvikana? Bertrand Bisimwa yakomeje yamagana ibingibi bivugwa ko u Rwanda rufasha umutwe wa M23, akaba yarabigaragaje agenda avuga ko bitumvikana kumva ko buri kibazo cyose abanyekongo bahuye nacyo bakwiriye kwitwaza u Rwanda nka nyirabayazana yacyo. Bertrand Bisimwa yagaragaje ko iyo ngingo yagaragaje ko iyo ingabo za M23 zitsinze iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FARDC ndetse n'indi mitwe bifatanya irimo FDLR na Wazalendo n'indi, icyo gihugu gihita akitwaza ko ari u Rwanda rwabatsinze. Aha Bertrand Bisimwa agira ati mu bwenge bwabo bishyizemo ko nta bandi basirikare babatsinda uretse igisirikare cy'u Rwanda. Bazana ibintu bidasobanutse mu byo bavuga kandi ntibanabisobanura neza, ahubwo ugasanga babeshya abaturage cyangwa se abantu gusa. Twebwe M23 dufite impamvu nyinshi zituma turwana, ari nayo mpamvu dutsinda ingabo za FARDC. Bertrand Bisimwa, perezida wa M23, yakomeje asobanura ko umusirikare wa M23 yari kurwana abazi neza ko nta yindi nzira yo gusubira inyuma uretse kurwana, kandi aba yumva ko ari ugupfa cyangwa gukira. Bertrand Bisimwa yakomeje asobanura ko iryo ari ryo banga kandi akaba ari naryo tandukaniro riri hagati y'umusirikare wa M23 n'uwa FARDC. Yemeza ko iyo urwanira ubuzima bwawe nta yandi mahitamo uba ufite uretse kurwana ugatsinda cyangwa ugatsindwa. Bertrand Bisimwa yavuze ko mu ntambara bagiye bahura n'abana bato biganjemo abari munsi y'imyaka 25 bahabwa ibiyobyabwenge n'amafaranga, bigatuma bajya ku rugamba batarwanira gukunda igihugu, ahubwo barimo kurwanira izindi nyungu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikunze gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, rwo rukabihakana, ahubwo rugashinja icyo gihugu gukorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Bertrand Bisimwa, perezida wa M23, rero akaba yavuze yuko u Rwanda rudakwiriye kongera kuvugwa ko ari rwo rutera inkunga umutwe wa M23, ko ahubwo ababyumva ababivuga bakwiriye kujya babyibazaho ndetse kandi bagaharanira kugirana ibiganiro no guha umutekano abanyekongo kuruta ko bagenda bitwaza igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero mu kanya rwose munyemerere noneho tugaruke ku ngingo irebana nuko nyuma yuko ejo umutwe wa M23 ukoresheje ikiganiro n'abanyamakuru kikabera hariya i Goma. Munyemerere mu kanya gatoya noneho tuze turebe ibyo M23 itangaza abigiye gukurikiraho noneho nyuma yuko bafashe umujyi wa Goma. Kanya gato ndaje turebe noneho ikigiye gukurikiraho nyuma y'ahanga.
kugeza ubu ngubu tubabwira rwose igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutekano ukaba ukomeje kugenda umera neza, ubuzima bukaba bukomeje kugenda bugaruka hariya mu mujyi wa Goma. Tubabwire ko kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 urimo guharanira ko abatuye muri uyu mujyi babona umutekano, ko abatuye muri uyu mujyi bagira ubuzima bwiza, ko abatuye muri uyu mujyi babona ubuvuzi, ko abatuye muri uyu mujyi biga amashuri akongera agasubukura, ko abatuye muri uyu mujyi bagira isuku, ko abatuye muri uyu mujyi babona amazi, ko abatuye muri uyu mujyi babona umuriro, ko abatuye muri uyu mujyi babona internet. No mu kiganiro cyabaye ejo rwose byagarutsweho ko rwose mu byo barimo guharanira ari uko muri uyu mujyi haba amahoro, haba umutekano, abaturage batuye muri uyu mujyi bakabona ubuzima bwiza. Hanyuma rero nyuma y'ibi ngibi M23 niki kigiye gukurikiraho nyuma yuko uyu mujyi wa Goma rwose mubohoye, niki kigiye gukurikiraho? Tukaba rero ariyo ngingo tugiye kugarukaho, ariko ngenda rwose mbibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV, ngenda nanabasaba gukora like kuri iyi video, hanyuma kandi aho mudukurikiye muherereye hose mugenda munatugezaho ibitekerezo byanyu. Hanyuma rwose abadukurikiye murimo kugenda amuduha ibitekerezo byanyu rwose turabyakira kandi turabibona byose, tuba tugomba kubikurikiza. Namwe rero aho muherereye rwose mugende mutugezaho ibitekerezo byanyu, mugende mutubwira aho muherereye uko ibintu byifashe. Twebweho rwose hano gahunda no kubagezaho amakuru nk'uko twabyiyemeje, kandi buri kintu cyose mudusabye tuba tugomba kugenda tugikora kuko ni mwebwe rwose dukorera. Hanyuma rero nyuma yuko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, ubu hakurikiyeho iki? Umuvugizi wa M23 mu bya politike Oscar Barinda atangaza ko iyi nsinzi babonye i Goma kimwe n'izindi bagiye babona nta handi zishingiye atari ku mpamvu z'uko uyu mutwe urwanira ukuri. Avuga ko hari abanyekongo bavukijwe uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo bazira ururimi rw'Ikinyarwanda, bavuga kandi ko ibi bidakwiye. Avuga yuko rero aba banyekongo bagiye gushakirwa uburyo bagaruka ndetse bagakomeza bakagira ubuzima bwiza. Oscar Barinda agira ati ni gakondo yacu, nta muntu n'umwe wakwiha uburenganzira bwo kudukura muri gakondo yacu. Ubu rero twagarutse turi iwacu. Abaturage baratwishimiye cyane, mwabonye uko twaramukanyaga na bariya abantu bose turaziranye, ni abavandimwe bacu, ni abaturanyi bacu. Baratubwiraga bati karibu karibu, ikaze, turishimye kongera kubabona amuje. Uyu muvugizi wa M23 Oscar Barinda akomeza avuga kandi ko ari nako byari bimeze mu nzira bagendaga banyuramo ubwo bari muri uru rugamba rwo kubohora Goma. Barinda akavuga ko gahunda ikomeje rero ari ugukomeza kurwana ndetse bakabohora abaturage b'igihugu cyabo. Agira ati ubu turi kugira ngo tugarure ubuzima, tugarure amazi n'amashanyarazi, turagira ngo itangazamakuru ryose rikore, abaturage tubahumurize,
basubire mu mirimo yabo, amashuri atangire, ibitaro bikore, abacuruza bacuruze, abajya guhinga bahinge, aborozi borore, buri muntu wese yongere asubire mu kazi, ubuzima bwongere bugaruke ku banyekongo. Oscar Barinda avuga ko kandi bagomba guhita banashyiraho abayobozi b'inzego zitandukanye mu mujyi wa Goma nk'uko bagiye babikora no mu bindi bice byose bagiye bafata. Agira ati abaturage baba bakeneye kubegereza inzego z'ubuyobozi, nk'ayo mashuri ntabwo yakora hatariho inzego z'ubuyobozi, ibyo bitaro ntibyakora bidafite inzego z'ubuyobozi, abaturage ku bwabo ntago bagira amahoro badafite abayobozi. Bakeneye rero inzego z'ibanze zo kubayobora kugira ngo bamenye amabwiriza n'imigambi ya AFC M23. Ku kibazo kirebana niba AFC M23 igomba kuguma igoma cyangwa igomba gukomeza, uyu muvugizi wa M23 nawe ashimangira yuko bagomba gukomeza bakarwana kugira ngo babohore abanyekongo bose, ndetse bagakomeza bakagera no mu mujyi wa Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agira ati rwose abanyekongo bose barimo kugenda bahohoterwa, barimo kugenda babuzwa uburenganzira bwabo, niyo mpamvu rero tugomba gukomeza tukababohora, tukabaha uburenganzira bwabo, tukabaha umutekano, bakagira ubuzima bwiza. Nibigenda bigarukwaho rero n'uyu muvugizi wa M23. Hanyuma rero munyemerere noneho tugaruke kubikubiye mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiranye na Perezida Kagame w'u Rwanda. Munyemerere mu kanya gatoya nze abariho twerekeza muri iki kiganiro aba bayobozi bombi bagiranye, dore ko ari ikiganiro cyagarutse ku bintu by'ingirakamaro. Birumvikana ni umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo bombi rero bakaba bagiranye ikiganiro. Munyemerere mu kanya gatoya nze nabyo tubyinjiremo. Hanyuma rero Perezida Kagame w'u Rwanda akaba yagiranye ikiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni byamaze kugenda bitangazwa mu gitondo cy'uyu munsi, aho Perezida Kagame yagiranye ibiganiro byibanze ku ngingo zirimo intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga ariwe witwa Marco Rubio. Uyu Marco niwe wasimbuye Anthony Blinken wari ufite ziriya nshingano mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joe Biden. Uyu nguyu rero akaba Marco Rubio ariwe uriho kugeza ubu ngubu kuri ubu buyobozi bwa Trump. Reka nze mugenzi wacu Clement Bajyamahe ndabona arimo kugenda aduhamagara, turebe niba yabonetse tumuvugishe.
Yes, hanyuma rero dukomeza atuganira tugenda tubagezaho amakuru atandukanye. Kugeza ubu ngubu rwose Perezida Kagame akaba yemeje ko we na Marco Rubio bagiranye ibiganiro mu butumwa Perezida Kagame yanyujije ku rubuga rwe rwa X, no kuvuga yahoze yitwa Twitter. Perezida Kagame agira ati, nagiranye ikiganiro cyubaka n'umunyamabanga wa leta Rubio ku byerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gushakira umuti umuzi w'ayo makimbirane rimwe na rizima. Perezida Kagame kandi yavuze ko banaganiriye ku mumaro wo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi hashingiwe ku kubaha inyungu za buri wese. Perezida Kagame yagize ati, niteguye gukorana n'ubutegetsi bwa Donald Trump mu kubaka ubusugire n'umutekano w'abaturage bo mu karere kacu. Perezida Kagame agiranye ikiganiro na Marco Rubio nyuma y'igihe kitageze ku minsi ibiri inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zifashe uyu mujyi wa Goma wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika iri mu bihugu byakunze gushinja u Rwanda guha uriya mutwe ubufasha burimo ubw'ibikoresho ndetse n'ubw'ingabo, ndetse mu gihe cy'ubutegetsi bwa Biden yakunze kurusaba kenshi kuvana ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho ifatwa rya Goma ryatumye i Kinshasa haba imyigaragambyo ikomeye yasize na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose iteweho ibitero, ndetse na ambasade zirimo iy'u Rwanda zikaba zaragabweho ibitero, ndetse bikaba bivugwa ko harimo n'izagiye zitwikwa, mu gihe abanyekongo bari bariye karungu rwose batarimo kwiyumvisha uburyo umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma. Biraye rero mu nyubako zizi ambasade baratwika, barahirika, barasahura, bakoze ibikorwa bitari byiza bitandukanye. Amerika nubwo yakunze gushyira igitutu ku Rwanda, yanakunze gushyira icyo gitutu kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Genda babwira iti rwose murebe uko mwakemura ibibazo mufitanye na abanyekongo. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu rwose Amerika ikaba ikomeje kugenda nayo ivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiriye kugirana ibiganiro n'abarwanya ubwo butegetsi kugira ngo boneke amahoro ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Perezida Macron we yohereje intumwa igitaraganya i Kinshasa igomba kandi no kugera i Kigali. Ni intumwa igenzwa n'iki? Reka amukanya nabyo nze tubibagezeho. Ndabashimira cyane ariko mwe mukomeje kugenda mubana natwe hano ku Ibendera TV, mwe mukomeje kugenda amuduha ibitekerezo byanyu aho muherereye, rwose turabashimira kandi tubabwira yuko muri abantu b'agaciro kuri twebwe. Hanyuma ndabibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV, ndabibutsa kandi no gukora like, hanyuma ubundi tugakomeza kugenda dusangira amakuru tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Hanyuma ariko mwe muramutse mugize cyangwa se hari icyo mubonye kitagenda rwose mubitubwire, nta mutima mubi, nta mpungenge, nta bibazo rwose, mwe mubitubwire kubera yuko turi hano ku bwanyu, turi hano kubera mwebwe.
Nyuma rero Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa akaba we amaze kohereza intumwa yihutirwa ije kuganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda kugira ngo harebwe icyakorwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagaruke umutekano abaturage babone amahoro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yaraye ageze i Kigali mu Rwanda aho agiye kuganira na Perezida Kagame w'u Rwanda ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru AFP. Jean-Noel Barrot yaraye ageze i Kigali avuye i Kinshasa aho yakiriwe na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba biteganyijwe ko rero kuri uyu munsi agomba kugirana ibiganiro na Perezida Kagame w'u Rwanda. Radio mpuzamahanga y'Ubufaransa RFI itangaza ko Barrot yabwiye Tshisekedi uruhande rw'Ubufaransa busaba u Rwanda kuvugana n'ingabo zarwo no kugenda bafatanyiriza hamwe gushakira umuti w'ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga ko ibiganiro bya Tshisekedi na Barrot byamaze isaha yose aho Tshisekedi yamusobanuriye ibyo igihugu kirimo gucamo muri iki gihe. Mu mpera z'icyumweru gishize Perezida Emmanuel Macron yatangaje ko asaba u Rwanda kuvana ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kureka gufasha umutwe wa M23. Gusa kugeza ubu umutwe wa M23 ukaba wamaze kunyomoza ibijyanye n'uko ufashwa cyangwa se uterwa inkunga na M23, uterwa inkunga n'u Rwanda mu mbabarire. Hanyuma kandi uruhande rw'u Rwanda narwo rukaba rwarakunze kugenda ruvuga ko ibingibi ari ibinyoma. Abategetsi b'u Rwanda bagiye bahakana inshuro nyinshi bavuga ko badafasha umutwe wa M23, ahubwo bagenda bashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yirengagiza ibibazo by'abaturage cyangwa se abanyagihugu babo. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa kane muri hoteli zikomeye igoma, Corneille Nangaa ukuriye ihuriro Alliance Fleuve Congo. Ni ikiganiro nyine cyabaye ku munsi w'ejo. Corneille Nangaa rero yahakanye ibingibi byo kuba abaterwa inkunga n'u Rwanda, ari nabyo kandi Bertrand Bisimwa nawe yagiye ahakana, agenda avuga ko ibingibi atari ukuri, ahubwo avuga yuko abanyekongo aribo barimo guharanira uburenganzira bwabo kugeza ubu ngubu, ndetse anavuga ko ariyo mpamvu barimo kugenda rwose batsinda kuri uru rugamba. Mu kanya gato tugiye kubabwira noneho ibirebana n'uko u Rwanda rwamaze kugirana ibiganiro na Afurika y'Epfo, ndetse tubabwire ibyo ibi bihugu byombi byamaze kwemeranywa. Tubona n'akanya turababwira ko leta y'u Rwanda yamaze kunguka abasirikare bakomeye bafite imyitozo yihariye ku rugamba. Ariko gato nyemerere twongere tuvugishe mugenzi wacu Clement Bajyamahe turebe niba yamaze kugenda aboneka, hanyuma mwe mukomeza kugenda amuduha ibitekerezo rwose. Mugende mutubwira ibitekerezo byanyu mubyohereza, turaza kugenda tubisangira. Reka gato yanze mu kanya ngaruke tugenda dukomeza tubagezaho amakuru atandukanye hano ku Ibendera TV.
yes kugeza ubu ngubu mugenzi wacu Clement Bagemahe ntago turabasha kumubona. Birumvikana ashobora kuba yahuye na bya bindi bivugwa ko hari ya internet ikomeje kugenda iba ikibazo hariya mu mujyi wa Goma, ariko turakomeza kugerageza nituza kumubona rwose turaza kumubagezaho ntimugire impungenge. Hanyuma rero munyemerere noneho tugaruke kubirebana n'ibiganiro byamaze kugenda abiba hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'iya Afurika y'Epfo. Ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi we wa Afurika y'Epfo Ronald Lamora bagiranye ibiganiro kuri telefone, ndetse impande zombi izemeranya gushyigikira ko imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagarara. Aya makuru y'ikiganiro cyabaye hagati y'aba ministre b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi yabanje gutangazwa n'uwa Afurika y'Epfo Ronald Lamora mu ijoro ryakeye, ni ukuvuga muri iri joro ryo ku itariki 31 Mutarama muri uyu mwaka w'2025. Mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Ronald Lamora yagize ati nagiranye ikiganiro kuri telefone na Ministre Olivier Nduhungirehe, twiyemeje gukomeza gutera intambwe y'ibiganiro ku bibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi twemeranyije gushyigikira umurongo w'amasezerano yo guhagarika imirwano nk'uko byemejwe n'abakuru b'ibihugu byacu ndetse n'ay'ibiganiro by'akarere nka SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Asubiza ubu butumwa, Ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambassador Olivier Nduhungirehe nawe yashimye mugenzi we wa Afurika y'Epfo kubw'ikiganiro cy'ingirakamaro bagiranye. Mu butumwa yanditse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 31 Mutarama muri uyu mwaka, Ambassador Olivier Nduhungirehe yagize ati wakoze muvandimwe Ronald Lamora kubw'ikiganiro cyubaka twagiranye mu ijoro ryatambutse. Olivier Nduhungirehe yakomeje agira ati u Rwanda ruzakomeza kurangwa n'ubushake bwo kwifuriza amahoro n'ituze uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twiteguye gukorana na Afurika y'Epfo mu mwuka wo kumva ibintu kimwe mu karere kacu ndetse no ku mugabane wose wa Afurika. Uku kuvugana ko Ministre w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi kuje gukurikira ukwabaye inshuro ebyiri muri iki cyumweru hagati y'abakuru b'ibihugu byombi aribo Perezida Kagame w'u Rwanda na Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, nako kwakurikiwe n'ibyatangajwe n'aba bayobozi bombi. Perezida Cyril Ramaphosa wihutiye kugira ibyo atangaza ku byo yaganiriye na mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda yakoresheje imvugo zanakosowe n'umukuru w'u Rwanda nkaho yise RDF umutwe w'inyeshyamba. Perezida Kagame akamwibutsa ko RDF ari igisirikare cy'igihugu kandi gikora kinyamwuga atari umutwe w'inyeshyamba. Umukuru w'u Rwanda kandi yatanze umucyo ko mugenzi we Cyril Ramaphosa yamwemereye ko abasirikare 13 bose ba Afurika y'Epfo baguye mu mirwano ihanganishije FARDC na M23 batishwe n'uyu mutwe ahubwo ko bishwe na FARDC. Perezida Kagame akurikije ubutumwa bwari bwanditswe na Ramaphosa yaboneyeho kuvuga ko niba iki gihugu cya Afurika y'Epfo cyifuza guhangana n'u Rwanda narwo rwiteguye kandi ruhagaze bwuma. Ngibyo rero ibikomeje kugenda bivugwa nshuti bakunzi bacu mudukurikiye
muherereye hirya no hino hatandukanye. Twebweho turi live ku Ibendera TV, tugenda tubagezaho amakuru atandukanye abarimo kugenda avugwa hirya no hino. Twizere ko rero mukomeje kugenda amunogerwa, twizere ko mukomeje kugenda amugira ibihe byiza, twizere ko mukomeje kugenda amugira umunsi mwiza. Hanyuma ndabibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV, hanyuma nabishobora mukagenda amukora like kuri iyi video, ari nako mudufasha kugenda amusangiza izi nkuru abantu batandukanye kugira ngo amakuru agere ku bantu bose batandukanye hirya no hino aho muherereye hose. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, twerekeje mu gisirikare cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda kikaba cyamaze kugenda kibona abasirikare bakomeye cyane, kigenda cyunguka abasirikare bakomeye cyane bindwanye kabuhariwe. Mu kanya gato ndaje nabyo tubirebere hamwe. Ngenda mbashimira mwe mukomeje kugenda amuduha ibitekerezo. Ni 6:30 Kigali mu Rwanda, ni Bujumbura mu Burundi, ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukurikiye mwese dukomeza kugenda tubashimira, kandi mbibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV. Mu kanya gatoya ndaje none tugaruke mu Rwanda mu bijyanye n'igisirikare gikomeye u Rwanda rwamaze kugenda arwunguka. Reka rero tugaruke ku bijyanye n'iyi nkuru ivuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyamaze kugenda acyunguka abasirikare bakomeye kandi kabuhariwe. Abasirikare 531 bose mu ngabo z'u Rwanda barangije imyitozo bamazemo hafi umwaka, ibinjiza mu itsinda ry'ingabo zihariye, no kuvuga Special Operation Force, aho bahuguwe byihariye ku myitozo y'urugamba. Ndetse umugaba mukuru wa RDF akaba yabasabye guhora biteguye gukoresha ubu bumenyi igihe bahamagariwe kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda. Iyi myitozo bari bamazemo amezi 11 yaberaga mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare Cyanasho mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, aho abarangije imyitozo barimo abofisiye 46 ndetse n'abandi 485 bafite andi mapeti ya gisirikare atandukanye. Umuhango wo gusoza imyitozo wayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, washimiye aba basirikare kuba abarangije iyi myitozo bamazemo hafi umwaka wose.
yabibukije ko ubumenyi n'imyitozo bahawe bije gukomeza gufasha ingabo z'u Rwanda kuzuza inshingano zazo ndetse no kuba zibafasha kuba abakwitwara neza mu gukorera igihugu cy'u Rwanda, ndetse abasaba gukoresha aya masomo bahawe neza barinda igihugu cy'u Rwanda. General Mubaraka Muganga yagize ati mugomba kuzakoresha imbaraga n'ubumenyi mwagaragaje mu gihe cyose muzaba muhamagariwe kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Mwitegure kuzuza ubutumwa nk'abari mu itsinda ry'ingabo zihariye. Muri uyu muhango kandi abasirikare batatu bahize abandi bahawe ibihembo, aho Captain Sam Muzayirwa ariwe waje ku mwanya wa mbere, agakurikirwa na Lieutenant Moyize Butati Gakwandi, mu gihe Nehemia Gakunde Bwibuka yaje ku mwanya wa gatatu w'abahize abandi. Muri iyi myitozo y'amezi 11 aba basirikare bahawe ubumenyi mu macenga n'amayeri y'urugamba arimo kurashisha imbunda za rutura n'intoya, ayo kurwanisha imbaraga z'umubiri, urugamba rwo mu mazi no mu kirere, ndetse no gukoresha ikarita y'inzira mu bikorwa bya gisirikare. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bukaba buvuga ko ubu bumenyi bugamije gukomeza gufasha no gutegura abasirikare ba RDF kurinda ubusugire bw'igihugu, ndetse no gukomeza gutuma abagituye babona umutekano, babaho mu mudendezo, ndetse bakabaho ntacyo bikanga. Aya rero akaba ari amahugurwa ingabo z'u Rwanda yamaze kugenda asozwa ku munsi w'ejo. Abasirikare b'u Rwanda bakaba bari bayamazemo amezi 11 yose. Ngibyo rero ibikomeza kugenda bivugwa hirya no hino. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, twizere ko mukomeje kugenda amugubwa neza aho muri rwose. Tugenda tubashimira. Hari uwatubajije ati none se Goma irimo M23 gusa, mutubwire. Kugeza ubu ngubu rwose umujyi wa Goma urimo M23 niyo yamaze kubohora. Kugeza ubu ngubu akaba ariyo irimo kugenda ishyira ibintu muri gahunda, igenda ishyira ibintu ku murongo. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hirya no hino, twizere ko mukomeje kugenda amumererwa neza, twizere ko mukomeje kugenda amugira ibihe byiza aho muherereye, twizere ko nta kibazo n'iki na kimwe mufite, ariko ikibazo icyo ari cyo cyose cyangwa se cyo mushaka kudusobanuza mwatubaza, kuko turahari ku bwanyu. Yaba hano kuri channel yacu ya Ibendera TV, ibitekerezo byanyu turabyakira. Yaba muri groupe WhatsApp, ngira ngo abagenda mukurikiraho kuri description genda mubona link mwakwinjiriraho, ariko na hano twayibahaye. Mwakwinjiraho mukanagenda mutubaza ibibazo muri groupe yacu ya WhatsApp, ndetse na nimero zacu zitandukanye aho ngaho zirahari, mwaduha ibitekerezo. Hanyuma rero munyemerere tugane ku musozo, tubashimira anshuti bakunzi bacu aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, mu ntara zitandukanye, mu bice bitandukanye. Abadukurikiye muri Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubashimire. Abadukurikiye muri Kampala muri Uganda tubashimire. Abadukurikiye muri Bujumbura mu Burundi tubashimire. Reka gatoya anze
bakunzi bacu mudukurikiye ku Ibendera TV twabwiye ko turi bwakire mugenzi wacu Clement Bagemahe twakomeje kugenda tugerageza kumwakira ariko bitadukundira ubu rero tukaba tumufite live hano ku Ibendera TV. Clement, ikaze ku Ibendera TV, umeze ute, uherereye he, ibintu byifashe gute? Bravo cyane, urakoze cyane, murakoze kumikaze, meze neza, ibintu ku ruhande rwanjye meze neza, urakomeye, ndashima nyagasani. Yes, ku ruhande rwawe niwe umeze neza rwose, ibyo turabyishimiye. Hanyuma twihuse, ngira ngo wari usanze turi kugenda atugana ku musozo, twakomeje kugenda tugerageza, ngira ngo tekinike ntago zatworoheye, ariko kugeza ubu ngubu amakuru mashyashya arimo kuvugwa muri M23 cyangwa se muri Alliance Fleuve Congo ari nayo ibarizwamo umutwe wa M23 kugeza ubu ngubu yenda yo wadusangiza yihutirwa anayahe Clement aho uherereye? kandi bakabikomeje no muri Kivu nk'uko Korneinanga umuyobozi wa AFC yabitangaje AFC M23 yuko gahunda ikomeje ndetse ko ni Bukavu bagomba gusekerizayo kubera ko hariyo serivisi ijyanye n'uko abakongomani bariyo bamerewe nabi cyane abanyamurenge n'ibyo rero barakomeje ibikorwa n'ubundi yo gukomeza kwagura guhurinda umutekano no kugira ahantu hose abakongomani baba bari kandi barenganywa n'icyo. Clement, hari n'amakuru twagiye tubona ko haba hagiye gushyirwaho abayobozi mu mujyi wa Goma. Ntabwo byabura, umujyi wa Goma ugizwe na urbaine, kuvuga ngo agace k'umujyi akaba zone ya Karisimbi akaba na zone ya Nyiragongo, kandi n'umujyi agomba kuba umuyobozi w'umujyi. Ntabwo ibyo byabura, ni ibisanzwe kuko ahantu hose iyo bageze abagomba kuba ubuyobozi gukomeza ibikorwa bya administration z'abaturage. Ni ngombwa byo biriho kandi bidamanza bitari bishobora kuba uyu munsi cyangwa ejo. Birashoboka, iyo gahunda irahari kandi irihutirwa cyane kugira ngo activite zikenerwa mu buryo bwo ku bundi. Hari abakenera amapasiporo, hari abakenera amapasiporo cyangwa se abakenera ibikorwa bitandukanye. Ubuyobozi ni ngombwa kubujyaho. Nibyo iyo activite, iyo gahunda iriho kandi ishobora gukorwa uyu munsi nk'uko byari biteganyijwe. Clement, ngira ngo wanadusangiza n'amakuru arebana n'uko abari bahungiye mu Rwanda batangiye kugenda bahunguka. Twaze tugenda tubona amakuru tubona mu mashusho ko hari abari bahungiye mu Rwanda batangiye kugenda bahunguka basubira i Goma ari benshi cyane. Ngira ngo wadusangiza n'ayo makuru. Goma yatekanye, urabona ko ahantu hose ifashe abaturage bakomeza akitwa kurushaho. Kuko harimo imirwano yumvikana, harimo na menase z'abazalendo nabo bose bahuriye hamwe muri uriya mujyi wa Goma. Noneho bahungiye mu Rwanda gusubirayo ku bwinshi kugira ngo bakomeze ibikorwa byabo, kuko Goma hasa nkaho nta cyabaye, kuko M23 twafashe ahantu ikoresha tekinike ziremereye kugira ngo hatagira ibintu byangirika, bityo rero umutekano waragarutse. Noneho rero abaturage bari gusubira mu byabo no muri activite zabo kugira ngo bakomeze ubuzima. Biri gukorwa, bari gutaha rwose. Clement, ariko mu mujyi wa Goma biravugwa ko hakiri ibibazo birimo na interinete. Ese umutwe wa M23 urateganya ko yenda ibi bibazo bishobora kuba byakemutse nko mu gihe kingana iki, cyangwa se ndabategereje kubanza gushyiraho ubuyobozi kugira ngo yenda nabwo bube bwafasha mu kuba ibibazo bimwe na bimwe byakemuka? Urebye ikiganiro bakoze n'abanyamakuru bagaragaje ko umuriro n'amazi byihutirwa ndetse na interineti birumvikana. Birasanzwe bagiye babinjiye mu makabine
y'amashanyarazi kabine z'amazi ubuzima bukomeze n'ubundi bari kubikora ko bijeje abakongomani bari mu gace AFC tuherereyemo ko birakemurwa mu gihe cya vuba ukurikije ko babivuga nabo ntibapreshije umunsi ariko ni mu by'ibanze uzi ko amazi azi imbere mu kubuzima ndetse n'umuriro na ya internet juste rero uko byasa kose ukurikije ko babitangaza nuko babivuga iyo gahunda nayo bayirimo birumvikana n'abatekinisiye bashajyanye nabyo ariko Clement umuriro n'amazi bigera igoma ntago ubundi buriya bishobora kuba bituruka i Kinshasa bikaba byagorana mu gihe yenda ubuyobozi bwa Kinshasa bwaba bwarakubye ayo mazi n'uwo muriro babaye barukubye Kinshasa yabaye umurongo uhari bacu ubundi murongo abaturage bakagira umuriro ariko bibeka ko amashanyarazi y'igoma ntabwo yaturuka Kinshasa ntibyanakunda ko Kinshasa iri kure cyane abafite handi baba bayakura muri mu nce za Kongo yemwe bashobora kuba banayakura no mu Rwanda kuko ni ibihugu byegeranye kandi muri cadre ya CPGL hari ukuntu ibintu byose byari byaroroshye uko byasa kose ni ugutegereza akarebwa uko byasa bari batangiye icyizere ko abaturage bategereza uko babikurikirana nuko bimeze uhawe byaturuka hose byaje kuza ngo bakore umuriro n'amazi hanyuma Clement tugarutse no kuri ibyo rukomojeho ko Kinshasa iri kure cyane hanyuma mu kiganiro M23 yagiranye n'abanyamakuru ku munsi w'ejo hashize bavuze ko gahunda ari ugukomeza ndetse bagafata cyangwa se bakabuhuza Kinshasa urabona bizaborohera mu gihe Kinshasa iherereye kure cyane hari izindi plan strategique zikorwa bitandukanye no gushinga amashanyarazi n'amasinga n'amatiyo ku rwego rw'imiganuro y'urwanda rero bafite uko barwana bafite uko baho bahera bafite plan y'intambara urumva rero ije ngibyo ntabwo byabagora bijyanye n'uko bategura urugamba nanone bishobora kubagora bijyanye n'uko bategura urugamba icyo nari navuze ni ukwibaza ngo ese ukuba ari kure cyane ntibishobora gutwara igihe kinini cyane nanone biterwa n'uko bategura urugamba bwana na Clement gutegura urugamba ari gishobora kurutegura rugakorera cyangwa rukagukomerera ubwata kose biterwa n'uko ruteguye uko bimeze afite nuko icyo cyo nta muntu ugiye imenya gukemura iyo atari muri position y'igisirikare naho kubakoreho ni kure hanyuma ngira ngo Clement sinzi niba hari andi makuru wadusangiza hanyuma ubundi tukakurekura ndikumva ushobora kuba byanze bikunze hashobora kuba hari andi makuru dufitiye ukurikije uko activite uko zimeze activite zijyanye no gutegereza terurima uko na Kristo afite position yo kuvuga ngo turabavanamo azakurikira avuga ati turarwana turumva urumva ucigiye ko byasa kose kugera abantu bategereza bakareba reaction zimwe ku zindi turemera gutsindwa cyangwa n'ibiraresista no kubitegereza tukareba ibijya mbere Yes Clement tugushimire rero kwibendera TV turagushimiye cyane n'abakunzi bacu barimo kunyereka ko rwose bari kugushimira cyane asante sana bwana na Clement n'abakunzi b'ibendera TV n'abirero turabashima cyane yes uwo rero ni mugenzi wacu Clement Bagemahe agenda agatubwira rwose ko kugeza ubu ngubu hariya igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko umutwe wa M23 ugiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo genda tubwira uko kugeza ubu ngubu ibintu byifashe ngira ngo rero bakunzi bacu twagiye tunyura hirya no hino mu makuru atandukanye uyu munota rero tubashimire cyane rwose saa 6:48 twizere ko mukomeza kugenda amugubwa neza kandi tubasabe gukomeza kugenda muba kumwe na Ibendera TV
ndabashimiye cyane rero, nitwa na Kreti Ntirushwa kwibendera TV. Mwirirweho, mukomeze kugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.